دانستن وضع آب و هوا برای هر یک نفر مفید است و لازم. سر کرده از آغاز روز آگاه بودن از وضع و حالت هوا می تواند یک قطار مشکلات کس را آسان سازد. برای مثال سحرگاهان خصوصا فصل تیر ماه و زمستان و بهار هنگامی که ما از خانه جانب کار می‌شتابیم دانستن وضع هوا برای ما مفید است. زیرا ما الکی می‌دانیم که چگونه لباس به بر کنیم. این یکی از ساده‌ترین مثال بود که بیان داشتیم. چون این معماهای خرد و بزرگ در حیات ما زیاد است که به وضع آب و هوا در دوام روز وابستگی دارد. همه روز اولین کاری که ما انجام می‌دهیم از سامانه‌های اینترنتی و تلویزیون و رادیو شنیدن خبری آب و هوا است. ولی ما باره با آن فکر کردیم که چنین پیشگویی وضع هوا چگونه به وجود می آید که آن پیشنهاد عام می گردد. جای ذکر است که در کشور ما ساختاری وکالتداری ساحه اگنتی آب و هواشناسی جمهوری است که متخصصان ساحه با براه ماندن فعالیت همه روزه و در دست داشتن شرایط و امکانات موجوده وضع آب و هوا را که یکی از وظیفه‌های اساسی اگنتی به حساب می‌رود پیشنهاد ساکنان جمهوری می‌گردانند. می‌باید گفت که فعالیت همه روزه ما شهروندان به چگونگی وضع آب و هوای کشور وابستگی دارد. دانستن وضع هوا امکان می‌دهد که هر یک نفر فعالیت خود را مثلا آگاه بودن از وضع هوا برای دهقانان و خواجگیداران امکان می‌دهد که کار خود را سودمند به انجام رسانند. زیان و سود دهقان به چگونگی وضع هوا وابستگی دارد میگویند کارشناسان ساحه. یکی از پارامترهای امروز برای نشونما و انکشاف زراعت‌ها این آب و هوا به حساب می‌رود و امروز برای انکشاف و رشد زراعت‌های کشاورزی در منطقه جمهوری تاجیکستان و در دیگر منطقه کره زمین امروز به استفاده از پارامترهای آب و هوا غیر امکان است. در این قسمت آید کارکرد معلومات آب و هوا و چگونه روی کار آمدن آن معلومات می‌دهیم و بعداً هماهنگی ساحه‌های خواجگی خلق را با وضع هوا دیده می‌بریم. پیشنهاد معلومات وضع هوا، آبنوکی دریاها و معلومات اگرومترولوژی به شهروندان کشور سه وظیفه اساسی که کارمندان و متخصصان مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی جمهوری به عهده دارند. تا همه روزه با دسترس نمودن معلومات از پایگاه‌های مشاهده‌ای وضع هوا، آبنوکی دریاها و معلومات اگرومترولوژی را به ساکنان کشور پیشنهاد دارند. اکنون چگونه این معلومات به متخصصان دسترس می‌گردد؟ این دستگاه یکی از دستگاه‌های مشاهده‌ای آبچین‌کنی است که در ساحل دریای ورزاب نصب شده است. دستگاه امکان می‌دهد که سطح و حالت و چگونگی آب دریای ورزاب همه روزه سنجیده شود. معلومات را این دستگاه به طریق اتوماتیک به مرکز علاقه اگنتی برای کارکرد و پیشنهاد روانه می‌کند. کارمندان همه روزه اینجا نظارت می‌برند. از سنجش و مشاهده‌های این دستگاه طبری گفتیم آب دریاچه ورزاب نظارت شده معلومات به ساختارهای داخلدار پیشنهاد کرده می‌شود. باید گفت که عین زمان شبکه‌های گیدرولوژی اگنتی دارای 5 ایستگاه و 96 نقطه‌های گیدرولوژی میباشد. شماره دیدبانگاه‌ها با اندازه‌گیری جریان آب به 40 برابر است. همه روزه معلومات به مرکز علاقه اگنتی از 33 دیدبانگاه فوری تامین کرده می‌شود. معلومات آبسنجی رو یعنی که معلومات آبسنجی با شعبه وارد می‌گردد و کارکرد کرده می‌شود و بلیتن هر روزه دیدبانگاه آبچین‌کنی آماده می‌گردد. معلومات‌هایی که از دیدبانگاه‌های آبچین‌کنی وارد می‌شود اساساً از 34 دیدبانگاه یعنی که معلومات فوری و شعبه وارد می‌گردند و باقی مانده دیدبانگاه‌ها سالانه معلومات‌هایش به شعبه وارد می‌گردند و بعد از این یعنی که سالنامه آبشناسی آماده می‌گردد. در این موضع باشد یکی از پایگاه‌های مشاهده‌ای هواسنجی نصب گردیده است. این دستگاه مؤثر بوده کاری هواشناسان را آسان و معلومات را تا درجه بلند دقیق پیشنهاد می‌سازد. وضع هوا، سرعت شمال، ابرناکی بارشات از جمله مشاهده‌هایی است که این دستگاه‌ها در خود قبول و به طور اتوماتیک به مرکز علاقه اگنتی روانه می‌سازند. عین زمان در اختیار اگنتی 54 استانسیه آب و هواسنجی به اصول اتوماتیک فعالیت می‌کند. یکی از شعبه‌های مرکز اتوماتیک علاقه این شعبه کمیونیکاسیونی میباشد که هر 3 ساعت پس از شبکه‌های دولتی معلومات را طریق SMS، تلفن، اینترنت قبول می‌نمایند.
ҳамаи маълумотҳое ки аз шабакаҳои давлатӣ ба мо ирсол мегарданд, аз онҳо аз танҳо 28 стансие ки ба рӯйхати умумии ҷаҳонӣ ворид гардиданд, ҳар 3 соат пас онҳоро ба маркази умумии ҷаҳонии обу-ҳавосанҷӣ ирсол менамоянд. мо умуман дар ҷумҳурии айни ҳол 60 стансияи обу-ҳавосанҷӣ ва 98 дидбонгоҳи обченкунӣ дорем, ки бо сабабҳои техникӣ ба 7 дидбонгоҳ ва 4 стансияи мо муваққатан баста шудааст. шабакаҳои обу-ҳавосанҷӣ дар як шабонарӯз мувофиқи низомномаи созмони ҳавошиносии ҷаҳонӣ бояд 8 маротиба ба марказ маълумот ворид намоянд ва дидбонгоҳҳо бошад тибқи низомнома бояд дар як шабонарӯз 2 маротиба ирсол намоянд. мо дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ айни ҳол 14 стансия ва 34 дидбонгоҳ, вилояти Хатлон 13 стансия ва 21 дидбонгоҳ, вилояти Суғд 13 стансия ва 25 дидбонгоҳ, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 17 стансия ва 33 дидбонгоҳ дорем. қабули ҳарорати ҳаво, намии ҳаво, фишори атмосферӣ, самт ва суръати шамол, ҳарорати рӯи хок ва ҳарорати қабати хок ба таври худкор гузаронида шудааст ва махсусан таҷҳизотҳое ҳаст ки онҳоро тариқи автоматикӣ қабул карда ва ба марказ ирсол менамоянд. ҳаст баъзе шабакаҳое ки бо тариқи маҳвора, он шабакаҳое ки дурдасту дар он ҷо ягон намуд алоқаи мобилӣ яъне ки нест. онҳо бо тариқи маҳворагӣ равона мекунанд ва дигар шабакаҳои худкор бо тариқи алоқаи мобилӣ яъне ки бо интернет ҳар 10 дақиқа пас маълумотҳоро ба марказ ирсол менамоянд. маълумот аз дидбонгоҳҳо ба маркази алоқа ворид гашта аз он ҷо ба маркази обу-ҳавосанҷӣ равона карда мешавад. кормандону мутахассисони ин марказ бо коркарди маълумотҳо ва истифодаи харитаҳои синоптикию моҳвора метавонанд чигунагии вазъи ҳаворо барои 1 рӯз, 3 рӯз, 10 рӯз пешниҳоди сокинон доранд. имрӯзҳо аз тамоми ин нуқтаҳои обу-ҳавосанҷӣ ба шӯъбаи пешгӯи бодаҳо ҳар 3 соат пас маълумот дохил мегардад. асосан ин маълумоти ҳарорати ҳаво, ҳарорати шабнам, дури биниш, суръат ва ҳаракати шамол, инчунин фишори атмосферӣ низ ба мо ирсол карда мегардад. инчунин намуд ва шакли абрҳо ва боридани ин ё он ҳодисаҳои табиӣ ки бо атмосфера вобастагӣ доранд. ба ғайр аз дохилшавии ин маълумотҳо дар шӯъбаи пешгӯи бодаҳо аз якчанд намуди харитаҳо ки харитаҳои синоптикӣ ном доранд истифода бурда мешавад ва онҳоро коркар мекард ва баъдан инчунин боз аз маҳвораҳо, яъне ки сурати маҳвора бисёр зарур аст ки барои фаҳмидани ҳаракати абрҳо ки аз кадом минтақа ба кадом минтақа ҳаракат мекунанд ва то минтақаи мо баъди чанд соат ё чанд сония ё чанд дақиқа мерасад. бинобар ин яке аз маълумотҳои зарурӣ аст ки барои пешгӯии ҳаво. ба гуфти мутахассисони марказ, дар ба даст овардани маълумот истифодаи технологияи муосир ва дастгоҳҳои замонавӣ барои онҳо мусоидат кардааст. ин буд ки агентӣ бо бароҳ мондани ҳамкориҳои судманди дуҷониба бо кишварҳои хориҷ барои аввалин маротиба тавонист вазъи ҳавои кишварро барои як мавсими пурра пешгӯӣ ва пешниҳоди сокинони ҷумҳурӣ гардонад. 20 соли охир дар тамоми дунё дар давлатҳои пешқадам моделҳои математикӣ пурра истифода бурда мешаванд ки аллакай пешгӯиро то 10 рӯз пурра пешгӯӣ карда метавонанд ва мо низ шомили ин созмонҳои байналмилалӣ ҳастем ва бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва дар шӯъбаи пешгӯи бодаҳо онро истифода мебарем. як чиз бояд қайд кард ки чунин пешгӯии дарозмуддат ба монанди як моҳа мавсими бо ҳамкории маркази обу-ҳавосанҷии Ӯзбекистон ва маркази обу-ҳавосанҷии Русия тайёр карда мешавад. як бахши муҳими маркази обу-ҳавосанҷӣ агентии обу-ҳавошиносии ҷумҳурӣ ин шӯъбаи агрометеорология ба ҳисоб меравад. аз кору пешниҳоди маълумот оиди вазъу ҳолати ҳаво ва таъсири он ба хоҷагии халқи мамлакат фаъолияти деҳқонону хоҷагидорон вобастагии зиёд дорад. дар ҳама давру замон барои пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ донистани вазъи ҳаво ва дар назар гирифтани ба амал омадани ҳодисаҳои табиӣ метавонист кори деҳқонро сабук намояд. имрӯз бо пешрафти технологияи муосир чунин пешгӯиҳои вазъи ҳаво инчунин офатҳои ба амал омада дар пурсамарии кори хоҷагидорон таъсири мусбат расонида истодааст, мегӯянд коршиносони соҳа.
имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода намудани маълумотҳои обу ҳаво дар соҳаи хоҷагӯии қишлоқ, хоҷагӯии деҳқонӣ имрӯз васеъ истифода бурда мешавад ва маҳсулотое ки аз ҷониби агентии обу ҳавошиносии ҳамарӯза ба шаклҳои гуногун омода мегардад дастраси истифодабарандагон аз ҷумла хоҷагӯии деҳқонӣ мегардад ва аз ҷониби шуъбаи агрометеорологӣ барои истифодабарандагон дар давоми ҳар 10 рӯза ва моҳона маълумотҳои ахбордиҳӣ оид ба наштунамои зироатҳои кишоварзӣ ва таъсири параметрҳои обу ҳаво ба ҳолати наштунамои инкишофи зироатҳои кишоварзӣ манзури истифодабарандагон мегардад ва маълумотҳоро боз вобаста ба талаботи хоҷагӯии деҳқонӣ бо дархости онҳо аз ҷониби шуъба маълумотномаҳо пешкаш мегардад ки барои ҳолати яъне ки баҳодиҳии инкишофи онҳо истифода мегардад. бо насби стансияҳои хурди худкори агрометеорологӣ барои мутахассисон имкон дод ки пешниҳоди маълумотро ба деҳқонон дақиқтар намоянд. ба андешаи кормандон ин дастгоҳҳо метавонанд маълумотро ҳар 10 дақиқа пас санҷиш намуда ба шуъбаи агрометеорология пешниҳод намоянд. ин дастгоҳҳо зиёда аз 10 параметри обу ҳаворо чен мекунанд. ва мо метавонем ки барои хоҷагӯии деҳқонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар 10 рӯза маълумотҳои нав ва бо истифода аз барномаҳои замонавӣ ва асбобҳои замонавие ки имрӯз дар агентии обу ҳавошиносӣ насб гардиданд мо метавонем ки таъмин намоем ва ҳангоми истифода намудани ин маълумотҳо сари вақт хоҷагидорон метавонанд ки аз таъсири омилҳои обу ҳаво ҳосилнокии зироатҳои худро то як дараҷа яъне ки то 70-80 баъзан то 90-100% эмин нигоҳ доранд. дар ҳолати истифода набурдани чунин маълумотҳо ҳангоми ҷамъовари ҳосил асосан дар фасли тирамоҳ барои ба вуҷуд омадани боришотҳои атмосферӣ ё ба вуҷуд омадани дигар омилҳо ба мисли хокбориш ва дигар омилҳо метавонад ки ба сифат ва ҳосили зироатҳои кишоварзӣ таъсири худро расонад. маълумот оиди гармии қабати замини шудгоршаванда дар давраи баҳор муайян намуданд. вақти муносиби кишти зироатҳои гармидӯст, донистани маълумот дар бораи намнокии қисми болои замин, барои дуруст ва дар кадом чуқури коштани тухмӣ, сари вақт огоҳонидани вазъи номусоидии боду ҳаво, хусусият ва дараҷаи зарарбинии растанӣ дар ҳамин шароит, ба мисоли яхбандӣ, паст шудани ҳарорати ҳаво, дар ҳолати зарурӣ мубориза бурдан ва солим нигоҳ доштани кишт аз зарарёбӣ ва талафи он аз ҳодисаҳои метеорологӣ. ба ҳисоб мераванд ки мутахассисони соҳа баъди санҷишу мушоҳидаҳо пешгӯӣ мекунанд. мо асосан шуъбаи агрометеорологӣ барои зироатҳои кишоварзӣ мо пешгӯиҳои машваратиро то давоми 1 моҳ яъне ки метавонем пешниҳод кунем ва асосан мо бештар дар давоми 10 рӯз яъне ки оид ба наштунамо ва чӣ гуна чӣ ҳодисаҳое ки ба вуҷуд меоянд ҳодисаҳои метеорологӣ яъне ки обу ҳаво дар 10 рӯзи оянда мо метавонем ки дақиқ барои истифодабарандагон пешниҳод кунем ки дар 10 рӯзи оянда ҳолати зироатҳои онҳо дар кадом ҳолат мешавад ва кадом чӣ гуна ҳодисаҳои обу ҳаво ба вуҷуд меоянд. ба мисоли баландшавии ҳарорат, пастшавии ҳарорат, ба вуҷуд омадани боришоти атмосферӣ аз ҷумла борон ё барф ё шамол, дигар омилҳое ки мисол барои хоҷагӯии деҳқонӣ аз ҷумла зироатҳои кишоварзӣ муҳим аст, ҳамон параметрҳоро мо метавонем ки пешкаш намоем. бо шинос шудан аз фаъолияти кормандони маркази обуҳавосанҷии агентии обуҳавошиносии ҷумҳурӣ аён гардид ки кор дар самти пешгӯии вазъи ҳаво чӣ гуна ҷараён мегирад, то чӣ гунагии вазъи ҳаво пешниҳоди сокинони ҷумҳурӣ гардад ва шаҳрвандон фаъолияти ҳаррӯзаи худро бо донистани вазъи боду ҳавои кишвар ба танзим дароранд.